Ngiyele dokotela phinde sifuna nje ukuthi namhlanje na sibheke indaba yesichitho. Abantu abaningi izinto zabo zinokushayisa uthola ukuthi mhlawumbe ama relationship awahamba kahle ngenxa yesichitho noma emsebenzini abantu abamthani ngenxa yesichitho. Sifuna ukubheka ukuthi yini edala isichitho nanokuthi umuntu angasilapha kanjani uma kungenzeka osithola usenaso. Ngibonga kakhulu umsakazo. Yabona isichitho kahlahle yinto lenkinga leyo futhi lenkinga kakhulu. Omunye umuntu ufathi umuntu awu ngihambile ngahlula kwathiwa nesichitho. Nalo ngaphinde ngawumethe ngosichitho. Kale sichitho ngifaka lo ngibani esithole. Isichitho sihlukene kaningi. Kuyenzeka mhlawumbe uvuke ekseni uphuthume mhlawumbe etohweni uthola amanzi achitha emgwaqweni. Mhlawumbe uye kumlaphi wendabuko omunye bathi le nto ekuphethamba uchitha emgwaqweni tosho ngomunye umuntu. Afika idopho umuntu. Kuyenza ukuthi mhlawumbe ekseni udophe leyo 100 leyo 10 leyo mali eminyama mhlawumbe usuku umuntu alahlela umabhadaka lo sichitho leso sibuthiwe kubutha udopha leyo mali le. Mhlawumbe usesigangeni mhlawumbe ehlane lokuthiwa khona kusesigangeni. Lokudla khona inkomo emadlelweni. Usudopha rand ucamthu rand kuye khona uyisweyini ngaphela kambe inkomo kuphela usola abantu sokhomba ukuthi ikhonto bayasuka bengayilahla mhlawumbe esichitho sichitho kusibona ngokuthi ke kuyenzeka omunye abe namajiji lapsweni lapsweni ubuso bakhe bulume kuba khona elinyikaza lapsweni kube ngathi iyamuva into sabukhuphe kanje ngabe kusenje ngobukhuphe benkukhu kube khona elinyikazayo okunye kube ngathi kulwembu njengendle spider usuke kusichitho leso and futhi esinye kwenzela isichitho sihambe kube uthi mohamba uzwe ngathi kunezigi zomuntu okulandelayo uhamba ucalaze emuva uhamba ucalaze emuva lamadlela akho adume kusolo kusichitho leso sisebenza ngendlela zahlukene kuya ukuthi una sezenje egcineni wakhona ke manje gcina sicabanisa nomuntu wakho othandana naye athi umuntu wakho uyamjolela mhlawumbe kanjani or umuntu ufika phakathi kwabantu bakhe baqazukile nje abantu ubathi awu busibangani sina lapho walapha nginazo ngase sagesha ngasenzelana sichitho nesiyabheda siyinkinga vele kodwa ke siyasizakala uyakhona ukulapheka nomonaso modinga usizo ayithola silashwa kanjani mhlawumbe ngaba yini ngafuna umuntu athola into zokugeza zokufutha zokuphalaza izinto zokufutha zikhona izinto zokugeza sichitho kahle sisebenza kakhulu mothole ukugeza sichitho kulula ngoba kufuna ufuthe uyafutha uthola ukuthi ustime ufuthe and then ugeze lento ostime ngayo ugeze ngayo umzimba wakho kuba lula nje kwesichitho akufani kwathi kolosho kunzima yana bakufuneka ukuthi kube sigaba kwesichitho kulula kakhulu nithi kodwa nje umshado eminingi yabhedlika ibhedlikile kakhulu futhi ngenxa yesichitho ngiyacela abantu bazofisa ukuthi ubalekele leyo daba lwesichitho ashiya inombolo bakwazi ukuthole nanokuthi usebenzela kuphike. Ngibonga kakhulu umsakazi. Yabona kwesichitho kuningi kakhulu ngeke ngikhona kokubala konke. Kodwa mhlawumbe umuntu angamthinta kule number lena kuzoba lula. Ithi 082 84 38 besithi 30 besithi 5 egcineni. Ngisemkhondo mina ePietretief. Kukhona ilinye lokushithwa khona ngasePolar Park.